Yo sa gila bay. Você men, Ou tou kape la, ou tou pa jem pa kape la men. e ou só impela. Aminte la, ebe ou mwen kape la, ou mwen kape la tou. Ou ba ma prepare men. Sa ye, a prepare la. Ou kon pita map live. Niye la is. Kwa yere swa men. E pat le harelim. Ki e sa? Yon pa blo mon chè. Mse relem, pou le ale mse relem WhatsApp, i va jelme. Oh, mse relem sur YouTube. E mse koube mou apel fak sur YouTube. Hay fou, mante apel la. Mante apel la. Yes, mante apel la, mke da ki sekat moun kap souve sur YouTube. Non apel la tire. Se yon fè la isa? Se yon mon chè. Bal tou yonet bay. Ame la tou yem la, e konti yon apel la. Non, ame ele fin bo sa man do a way. E, yon masin tou kabit pa ram diyan bay. Go machine. Go ka ou chwa bay. Sak pa kon moun nan. Bay, mwen ven an ti moun nan ba avel bay. Yeten bay. So fè men. Oh, ame sa da kontak. Ti mesye. Sa gila bay. So fè men. Bode? Ou konen fwen repose. Se ka gwe fwen. Da yo bon bode mpre gen kop bode. Ba e bolem bay. Ne gap explique mon bagay. Ten mwen fini. Ah, mais fini mais c'est parce que non, nous mettre comment c'est fait si nous pas besoin de Bay, so fè. Man fonto ki me sou ten mwen man la kama avel, mwen tam da pa ki nan la yav. parole là bas la parole blanc pas bien c'est Mise bedal. non m'a pas mis ce cop dans la machine là pas mis ce cop dans la machine là Faites au machine. ouais deux pieds coco il a devant la caille là deux pieds coco yo matin me casse son coco et mettre l'homme venant de coco ya boulou